Alokhu ngene njalo amazwi ukufisela-ke usekela mongameli wakuleli-ke uPaul Mashatile ukwelulama okukhulu-ke emva kokuthi-ke ehlelwe isehlo esibi kakhulu sokuthi-ke aquleke-ke ethula inkulumo-ke phambi kwabantu-ke esifundazweni-ke saseLimpopo-ke khona-ke la eNingizimu Afrika lapho kade ethula khona-ke inkulumo-ke emcimbini-ke obuseLimpopo-ke lapho-ke ethathwe khona kaphuthunyiswa khona-ke esibhedlela-ke ukuba-ke ayothola-ke ukwelashwa-ke ngemva kwesehlo esibi kakhulu-ke sokuthi-ke agcine-ke qulekile-ke. Yize singakatholakali-ke isizathu-ke esimenze lokho-ke simfisela-ke ukuthi alulame-ke usekela mongameli-ke uPaul Mashatile.